Mga boss, apa namanya? Welcome sa Waray Waray Donation. Please hit the subscribe button for more videos. Boss Paul Pilapil Eagles. Medyo nilalaman ni Boss Jess ang mga Aqua Team. Pero kayang-kaya to ni Boss Paul. Final set mga boss. Jan Rodeliano, shout out boss kan Barry Boy nga naka-on ball tas kan Wewe nga Axie Gods. Labi na kan Dudut Cute tan Parula. Shout out mga Parula. Mga boss, final set na game 1. Hybrid double aqua ni Boss Paul laban ng God Reptile ni Boss Jess. Mainit ni Boss. Best of 3 kita mga boss. Mga boss, may day 3 tournament kita para bukas Sunday 8 PM same time. Para mga gusto umapi, sipin, comment lang ito mga boss. Share, bisa na nung post ang Waray-Waray Axie Donation. Tapos pag-hashtag lang Waray-Waray Axie para madali naman makita. Okay, ano na ang plano ni Boss Paul? Nakikita ni Boss Paul, duwa nga line-up laban Aqua Team ni kan Boss Jess pero waray lagyapon. Makakapag-isip ba yung Boss Paul in strategy? Medyo mahiganti kita nga ding team. Boss Paul nga taga Cebu laban kang Boss Jess nga taga Pierdos. Magkakaalaman na. May dapat na boss, day 3, bukas Sunday, okay. Start na round 1, nag-iinit dayo ng mech ni Boss Jess. Carrot, Axigis, Hero. Pero may double wooden stab, makakapag-raise damage. Plus Guda. Mabarating cactus si Boss Jess. Medyo pantay mga boss. Okay, Revenge Arrow para makill ang plan. Acro para makapag nauna ang mech ni Boss Jess. Nakaplano na mga boss. Axigis. Plus Arco. Pero di mapalagi Boss Paul. Double tail slap. Double piranha. Pagkikil. Nagkulang. Gain energy naman ni Boss Jess. Pero damo na energy ni Boss Paul. Ano kayang diskarte? 2 versus 1 mga boss. Makikil ba? Nakill, 1 versus 1 na naman. Full def ni Boss Jess laban full attack ni Boss Paul. Perana, medyo nag-aalanganin. Dire talaga makaya mga boss. Easy win para kay Boss Jess. Dire talaga makaya. Game 1.